Assistant Inspector General AIG Barim Joko Jela Bah GK Iangrai hadian katuk ani benai beula syakem halor ke jingkeno pendan kambaklai ke pisah sarkar mentah kata yo ulayo jamin no naka iingkashari. Kumban sipen kenma uni uhe pulit ke jela ula syakem ha katanat CID ha ka arteri unai wing arhajar arfuar. Halor ke jingsa ujor ejahar ba uladan kti ha kaban pendan kambaklai ke pisah ha ka jingtai ya ka Nationwide Emergency Response System lani ke NERS ha Sadar Police Station Shillong. Ka kenhun toket kata ke SIT haba kala yu jingbet na ka iingkashari kala liban khenrai ka iingsa jong Bah Iangrai ke badan ha lum siam golfling ha ka quarter office ke badan ha golfling bat ha ka farmhouse ke badan ha retiang Umsning Riboh District. Bat hakani ke jengkhendra ki pulit kla yo ban kurup ya ki kot kisla ki bakongsan kapisa ki tiar kitar bat kila kem sundan ni Bah Iangrai. Katana CID kala register makot duma haka arpu prateri urisau arhajar arpuar persya yo Bah Iangrai hapo jongka Prevention of Corruption Act khat kandai spa prapupra. Bat kalatung ia ka kenhun Special Investigation Team kata ka SIT banti benia halor kani ke jengkeno pedan kambakala ia kapisa.